Terima kasih para hadirin semua. Saya Albert Repa mati. Terdapat dua orang yang berada di dalam bangunan ni. Saya berucap dalam bahasa Melayu dulu, izinkan. Selepas itu saya berucap dalam bahasa Cina. Terdapat dua orang manusia yang berada di dalam bangunan ini. Ya, seorang namanya Fahmi Fadzil, kononnya Menteri Komunikasi daripada PKR, dan seorang lagi namanya Tioni Ching Siham Joya, Siham Joy daripada DAP, yang duduk di dalam ni bangunan ni, pejabatnya di dalam sini, ya, selaku menteri dan timbalan Menteri Komunikasi. Dulu semasa menjadi pembangkang, mereka lantang bersuara, lantang memperjuangkan kebebasan bersuara, mempertahankan hak bersuara, ya, kebebasan media. Tapi hari ini apa berlaku? Mereka sekat akaun kita, sekat akaun siapa yang mendedahkan salah laku dia, sekat akaun siapa yang mengulas berhubung kesilapan dia, kegagalan dia, siapa yang kupas, yang melawan mereka. Mereka sekat. Bukan seseorang, ramai lagi kawan-kawan saya. Saya terima banyak aduan. Apa ini? Sebelum tahun 2018, sebelum kerajaan Barisan Nasional tumbang, apa mereka kata? Yo, hari-hari memperjuangkan, mempertahankan kebebasan bersuara. Saya masih ingat dulu terdapat organisasi surat khabar sebelum masuk ke era sosial media. Organisasi surat khabar, kerajaan dulu menindas kebebasan surat khabar. Ketika itu dua manusia ini bersama-sama dengan rakan-rakannya daripada Pakatan Harapan lantang bersuara di parlimen, di mana-mana, berguling-guling di depan Sogo, berbaling-baling di depan Tentara Merdeka. Hari ini apa berlaku? Mereka dapat teruk daripada tikus. Mereka sekat kita dengan sembunyi, secara diam-diam, tanpa dimaklumkan. Oleh itu, kita hari ini hadir ke sini, kita memberi amaran yang keras kepada mereka. Saya secara tegasnya, saya memberi amaran kepada ini dua ekor ini. Kenapa saya sebut dua ekor? Sebab dua orang ini tidak faham bahasa Melayu ke, bahasa Cina ke, bahasa Inggeris, mereka tidak faham. Sebab tu saya kata dua ekor ni, saya memberi satu amaran tegas. Jika kamu sekat lagi, setiap minggu saya Albert akan turun sini. Kamu berani, kamu sekatlah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini dua ekor ni cukup malu bagaimana dia menghadapi dengan keluarga dia, bagaimana dia menghadapi dengan saudara dia. Malu kalau muka saya dipaparkan seperti gini, dengan poster-poster seperti ini tertera di dalam panel ini. Hei, malu loh. Saya tidak tahu muka saya mau taruh mana. Biar kita malukan dia, sebab dia, perbuatan jahat dia, keji dia, perbuatan kurang ajar dia untuk sekat kita kebebasan bersuara. Lau Chen. Ini bukan Lau Chen. Para hadirin Melayu sekalian, saya ajar satu hari ini. Lawan. Sir, where's my friend? Lawyer Ang. My brother, Lawyer Ang. Okay. I want to tell you guys, this is Lawyer Ang, is a YouTuber celebrity, talk about politics in social media. He is very famous. Hey, I'm sorry. I want to correct my statement. He is not very. He's most famous, the influencer, talking about politics in social media, in the online platform. Okay? The two bastards sitting in this office, this ministry, inside. Yeah, they broken my friend account. My friend account has over 200,000 followers. Why? Why he broke it without notice? Without notice. Man. Albert, bertenang. Ada banyak lagi punai, Albert. Sabar. Okay, sir, I tell you, you have to stand in the coming soon next general election.
You have to stand in the general election. I spoke to Wei Hong. Where is Wei Hong? My brother Wei Hong. Wei Hong. I spoke to him. If you stand, we stand with you. If you stand in the coming general election, me and Wei Hong will stand with you. Yeah. Whatever party you join, you choose. Me and Wei Hong will follow you. We follow you. Yeah, we join the party. Okay, Wei Hong, are you agree with me? I am strongly recommended you contest in Teluk Intan. Why? You know what is the next building? Next building? Yeah, there. Hey, there. Who is inside the building? Who? Suya? I'm sorry. He is a tank driver. Tak pangtera. Azam Baki membiayai saham di dalam 9 buah syarikat tersenarai awam bernilai 14 juta ringgit. Bukan saya betul kata, Rafizi Lamri yang kata. Rafizi yang kata 14 juta ringgit. Hey, 3 keturunan tak habis 14 juta ringgit. Dari mana Azam Baki dapat 14 juta ringgit untuk membiayai saham tersebut? Jawablah. Jawab. Itu saja daripada saya. Jadi jumpa lagi. Jika mereka main sekat-sekat lagi, saya orang pertama akan berguling-guling di lantai sini. Ini saksi semua. Saya akan berguling-guling di lantai sini ya. Fida, nanti ikutlah. Tak payah guling lah, kita bawa speaker kat sini. Okey, itu saja daripada saya. Dan sebelum tutup, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada kawan-kawan Melayu semua, kepada pihak polis semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menjaga keselamatan kami di sini. Saya menghargai ya tugas kamu hari ini. Okey, itu saja daripada saya.